Gernika bombardatu zutenen ondorengoak jarraitzen dute gu jasartzen, era askotara. Eta Gernikako bombardaketa hartan jasartuak izan direnen ondorengoa gara gu. Nik haien odola dara matzainetan eta haien ahotsetik kantatu nahi dut gaur. Oda Gernikan. Josefina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Katia Linarrieta, Maria Luz Fierro, Aguirre Amari Urte, Francisco Araluzea, Escato Errebat, Gernikan, Aurelia Candesclope, Clara Saludine, Corpus Zatia, Hermana Basabe Orma, Mircea Telesforo, Eliero Barutia, Maria Santa,